عرضی سلام و ادب بیننده‌های عزیز و ارجمند مخلصانی همیشگی فوتبال و آنهایی که بیشتر با رقابت‌های لیگ عالی فوتبال تاجیکستان توجه دارند. امروز رقابت‌های دوره 18 لیگ عالی فوتبال کشور ادامه می‌کند و در روز دوم برگزاری مسابقه دسته‌های کوکتوش از ناحیه رودکی و روشن از شهر کولوب با هم می‌آیند. دو دسته که عین حال بعد از استقلال می‌خواهند دومین دسته موسم امسال شوند. کدام از دسته‌ها ارزنده است؟ البته این بازی نشان خواهد داد. هرچند در پیش ما و شما را مرحله سوم چمپیونات انتظار است و همچنین 4 رقابت دیگر با اشتراک دسته‌های کوکتوش و روشن با حریفان خود. به هر صورت ما امسال الکی در دور اولی مسابقه رقابت دسته‌های روشن و کوکتوش را در شهر کولوب تماشا کردیم و آنجا فوتبالبازان شهر کولوب با حساب 3-1 غلبه به دست آورده بودند. اما نگفته نماند که کوکتوش آن زمان کلاً هیئتی دیگر بود. حالا با راهبری اهلدین توردیف کوکتوش به یک دسته مدعی به یک دسته تبدیل یافته است که میتواند برای مقام و مرتبه نوبس از اون حالتی که دارد نویل شود و امروز طرفداران زیادی دسته روشن به خاطر دستگیری دسته به ناحیه رودکی آمدند و ما انبوه زیادی مخلصان را در ورزشگاه ناحیه رودکی دیده میتوانیم و باور داریم اطمینان داریم که امروز دسته ها یک بازی ارزنده دقت جلب کننده را برای ما و شما به نمایش میگذارند. این حال باشد بیننده عزیز، حالا ورود دسته ها را به میدان متوجه میشویم و چون همیشه قبل از آغاز رقابت سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می‌دهد بیاید گوش اندازیم و بعداً باز در مورد هیئت دسته ها گفته میگذاریم. رقابت دسته های کوکتوش از ناحیه رودکی و همچنین روشن از شهر کولوب یکی از بازی های بسیار هم خوب خاطرمان با اشتراک این دو دسته حالا برگزار خواهد شد و ما مطمئن هستیم که این بازی میتواند یک رقابت خیلی هم جالب و دقت جلب کننده باشد. البته بازی با اشتراک دسته های کوکتوش و روشن کولوب در همین دوره که برگزار می شود میتوانیم بگوییم که این بازی مرکزی دوره است، نوبت از آن که هر دو دسته عین حال در پنجگانه جدول چمپیونات تاجیکستان قرار گرفتند. اما حالا کدام دسته میتواند مرحله دوم چمپیونات را با اشغال زینه دوم جانبست کند ما از همین بازی نشان خواهد داد و بیاید بیننده عزیز با هیئت دسته توجه میکنیم که سراول داوران را برای ما و شما نشان دادند. داور بازی امروز از شهر نورک رفری فیفا نصرالله کبیرов است، به او اکمل نوریف از شهر ترسونزاده و خسروی صدیقزاده از شهر دوشنبه کمک میکنند و واحدوف نوروز داور چهارم در بازی امروز از ناحیه
вахш аст. хуб ҳайти дастаи мизбон сараввал барои шумо муаррифӣ мешавад. Абраҳам Одонкор таҳти рақами 1 дарвозабон, рақами 74 Сорбон Ғиёсов, 17 капитани даста Ахтам Холбоев, рақами 20 Камол Муҳаммад, рақами 2 Сулаймон Собиров, рақами 10 Собирҷон Холматов, рақами 7 Муҳиддин Одилов, 8 Алишер Шукуров, рақами 6 Анани Жулиос Кваси, рақами 9 Азизбек Султонов, рақами 11 Сундай Лоншисонг, сармураббии даста Аҳлиддин Турдиев. ва дар мавриди бозингарони захиравии дастаи Куктош мо баъдан дар ҷараёни ин гузориш ба шумо маълумот хоҳем дод. хуб биёед акнун ҳайти дастаи меҳмонро бароятон муаррифӣ мекунем. бинандаи азиз, ҳайти дастаи меҳмон дар бозии имрӯза чунин аст. онҳо бо ҳайти беҳтарини худ ҳоло муқобили дастаи мизбон Куктоши Нуҳе Рӯдакӣ рақобат мекунанд. рақами 55 дарвозабон Евгений Гритсенко, рақами 22 капитани даста Холмурод Назаров, рақами 15 Самуил Офория, 23 Муҳаммаҷон Насков ва рақами 14 Бахтовари Хуршед. дар марказ рақами 27 Шаҳриёр Инатулло, 19 Айдан Окран, рақами 31 Масрур Қиёмиддинов, рақами 21 Ҷозеф Акумади, 63 Муҳаммад Шариф Саидхоҷа ва дар хати ҳамла рақами 30 Эммануэл Муванненго. Тоҳир Муъминов сармураббии дастаи Равшани Кулоб аст. ёдовар мешавем ки дастаи Куктош дар зинаи дуюми ҷадвал аст бо 29 имтиёз ва тими Равшан бошад айни замон дар зинаи сеюми ҷадвал бо 28 гол қарор дорад. дирӯз бозии аввали даври 8-уми чемпионати мамлакат бо иштироки дастаҳои Хуҷанд ва Истиқлол баргузор шуд дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлоли Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ва футболбозони Истиқлол бо ҳисоби 2-0 ғалаба карданд. аммо дар он бозӣ албатта баҳсҳо хеле ҳам зиёд буд ва мо ҳатман дар барномаи таҳлили 90 дақиқа ин ҳолатро ба риштаи таҳлил хоҳем кашид ва умедвор мешавем ки ҳоло бозии дастаҳои Куктош ва Равшан ин гуна баҳсҳоро барои мо шумо нишон нахоҳанд дод. танҳо бозии зеборо бо иштироки дастаҳо умедвор ҳастем ва бовар дорем ки дастаҳо метавонанд як бозии зеборо барои мо шумо барои он нафароне ки имрӯз дар варзишгоҳ қарор доранд ба намоиш гузоранд. умуман варзишгоҳи Нуҳаи Рӯдакӣ молу моли мухлисон аст. анбӯҳи зиёди тарафдоронро ҳам аз шаҳри Кулоб ва ҳам аз Нуҳаи Рӯдакӣ дидан мумкин аст. хуб ҳама чиз омода аст барои ин рақобат ва бинандаи азиз, ҳоло мо мутаваҷҷеҳ мешавем ба шурӯи рақобати дастаҳо ва бозие ки фикр мекунам метавонад бисёр барои мавқеъгирии дастаҳо ҳалкунанда бошад дар ҷадвали чемпионати мамлакат. ҳоло пас ба Евгений Гритсенко буд ирсоли тӯб аз ҷониби дарвозабони дастаи Равшан ва Муҳаммад Камол дифоъгари дастаи Куктош ин вазъиятро рафъ мекунад. дар маркази майдон Алишер Шукуров, яке аз бозингарони беҳтарини даста, ҳоло боз паси дуюмбора ба Гритсенко ва ҳарчанд дарвозабон дар ҳолати ногувор ҳам қарор дошт, аммо аз ин ҳолат баромада тавонист. дигар бояд дифоъгарони Равшан ин гуна пасҳои таваккалкоронро ба дарвозабон ирсол накунанд, чунки дар ин лаҳзаҳо метавонанд хавфу хатари зиёдро барои дарвозабон ба миён оваранд. хуб агар мо бозиҳои гузаштаи дастаҳоро таваҷҷӯҳ кунем, куллан бозиҳои гуногун доштанд тимҳои мазкур. Равшан дар майдони худ бозӣ дошт ва бо мушкилӣ ҳам гӯем ғалаба кард, хато намекунем ва Куктош дар сафар аз тими ҳосилот мағлуб шуд бо ҳисоби 3-1 ва баъд аз он бозиҳои бидуни бохт тими мазкур ба бохт рӯбарӯ шуд. ногуфта намонад бинандаи азиз ки умуман футболбозони Куктош дар 10 бозии охири худ 7 пирӯзӣ ба даст оварданд, 2 натиҷаи бохт доранд ва 1 натиҷаи мусовӣ. яъне ин натиҷаи хуб аст барои дастаи Куктош, барои тими Аҳлиддин Турдиев, мураббие ки воқеан ҳам ин дастаро тавонист ба болои ҷадвал барорад. аслан ҳеҷ кас гумон надошт ки Куктоше ки дар мавсими имсолаи чемпионати Тоҷикистон оғози мавсимро бисёр бад шурӯъ кард, мураббӣ надошт ва бисёриҳом шояд тахмин мекарданд ки Куктош метавонад аутсайдер бошад, аммо бо омадани Аҳлиддин Турдиев ва Алиҷон Турдии Назаров куллан вазъи даста дигар шуд. яъне бубинед, мураббӣ бисёр нақши асосӣ гузошта метавонад дар он дастае ки шояд он қадар шароитҳои хеле баланд надошта бошад. ҳоло тибқи маълумотҳои мо қариб дар давоми 2 моҳи охир бозингарони дастаи Куктош маош нагирифтанд. мо бештар дар бораи он дастаҳое гуфта мегузарем ки вазъи молиявӣ бад доранд, аммо Куктош ҳам истисно нест. бинандаи азиз, ҳоло бозингарони даста маоши моҳи июл ва августи худро албатта
iyul агар хато накунам нагирифтанд ки ин бисёр душвор аст ва ҳатто зарбаи сахт барои легионерон ки аслан барои то як андоза нишон додани худ ва кор кардани маблағ ва инҷо омадан фурсат барои Куктош, аммо инҷо довар ишора мекунад ки ҳолати офсайд ва Азизбек Султонов буд ки дар ҳамин ҳолат бо дарвозабон 1-1 баромад ва мо албатта лаҳзаи такрорро интизор ҳастем баъд аз чанд дақиқа ва ҳолате ки таваққуф мешавад дар ин бозӣ. ҳоло Гритсенко тӯбро берун мекунад, аммо ҳамлаи дастаи Куктош қариб буд оғоз шавад, вале футболбозони Равшан зуд ин вазъиятро тавонистанд рафт кунанд. Фишор аз сӯи бозингарони дастаи Куктош хеле ва хеле зиёд аст. дар умум онҳо фикр мекунам ҳоло бисёр ангезаи баланд доранд барои ба даст овардани 3 имтиёз дар хонаи худ ва ин маънои онро дорад ки барои Равшан ҳам душвор мешавад ба даст овардани имтиёз дар бозии имрӯза. Вале ногуфта намонад чанде пештар дар бозиҳои даври ҳаштягниҳои ҷоми Тоҷикистон Равшан маҳз дар ҳамин майдон Куктошро шикаст дод бо ҳисоби 3-0. ҳоло бубинед чӣ гуна вазъият буд барои футболбозони дастаи Куктош ва онҳо метавонистанд аввалин шуда ҳисобро боз кунанд, аммо дарвозабон андак хуб бозӣ кард ва баъдан дар ин ҳолат муваффақ шуданд бозигарони Равшан. ҳоло аксулҳамлаи дастаи Равшанро мебинем ва ин метавонад аввалин ҳолат дар бозии имрӯза бошад ва партоби бозгашт ба Ҷозеф Акомади, аммо хеле партоби баланд буда аз ҷониби шаҳриёри Иноятулло ва ин ҳамон лаҳзае ки Сонг метавонист ҳисобро боз кунад. андаке Гритсенко хуб ҳам бозӣ кард ва ин ҳамон ҳолати офсайд. инҷо маълум мешавад ки бозингари дастаи Куктош дар офсайд қарор доштааст Азизбек Султонов ва ба ин хотир довар ҳам зуд ин вазъиятро пай бурд ва байрақчаи худро баланд бардошт. ҳоло тӯб аз майдон берун мешавад. бисёр як имконияти хуб барои футболбозони дастаи Равшан ба миён омад. бинандаи азиз ва онҳо натавонистанд аввалин имконияти худро хуб истифода намоянд. хуб ҳоло бо тӯб бозингарони дастаи Равшан Муҳаммадҷон Насков мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳамлаи дастаи Равшан, вале дар ин ҳолат тӯб он қадар хуб ба пои Айдан Окран ҳам нарасид, вагарна бисёр мавқеияти хуб ҳам дошт даста шаҳриёри Иноятулло. фурсати хеле хуб аст. Холмурод Назаров имконияти идома додани ҳамла ҳаст барои бозингарони дастаи Куктош. Кваси уман Куктош имсол бинандаи азиз беҳтарин чеҳраҳоро кашф кард ва беҳтарин бозингарон дар ин даста худро хеле хуб нишон доданд. аз ҷумла метавонем дар мавриди нимуҳофизатгар бозингари миёнаи майдони дастаи Куктош Ҷулиос Кваси ном гирем ки воқеан ҳам дар маркази майдон ӯ дар баробари Алишер Чукуров бисёр маҳорати хуб нишон медиҳад ва худи бозингари маҳаллӣ Алишер Чукуров ҳам бубинед чӣ гуна имсол хуб диданӣ ва то як андоза бозиҳои воқеан ҳам нотакрор нишон дода истодааст ва ман фикр мекунам бояд таваҷҷӯҳи мураббиёни тими миллӣ ҳам ба ин бозингари хеле ҳам ҷавон зиёдтар карда шавад. гузашта аз ин Мубин Эргашев сармураббии дастаи олимпии кишвар ҳам ӯро ба ҳайати дастаи мунтахаби олимпии кишвар даъват карда буд ва боз метавонем дар мавриди бозингарони дигар ҳам ҳарф занем ки мисол дар ҳайати дастаи Куктош хуб ҳунарнамоӣ карда истоданд, аз ҷумла ҳамлагар Азизбек Султонов ки дар нақши нимуҳофизатгари канори рост бештар ҳунарнамоӣ карда истодааст. дар ҳайати дастаи Равшан ҳам ин гуна бозигарон хеле зиёд ҳастанд. саркарда аз хати ҳимоя дар симои Холмурод Назаров, Муҳаммадҷон Насков, Муҳаммадшариф Саидхоҷа нимуҳофизатгари ин даста ки бисёр хуб ҳунарнамоӣ кард. Амирҷон Сафаров ҳамлагари даста ки ҳоло бинобар сабаби ҷароҳаташ дар бозӣ қарор надорад ва инҳо аз зумраи бозингарони хуби маҳаллиамон буданд ки имсол маҳорату малакаи худро хеле ва хеле хуб нишон дода
тавонистанд ва албатта бояд таваҷҷӯҳ ба онҳо ҳам зиёд карда шавад. Ва бубинед баъд аз марҳилаи дуюми чемпионат боз як бозингари тоҷиктабори мо Масуд Қиёмиддинов ба айти дастаи Равшан ҷалб шуд ки ҳоло дар маркази майдон ҳамчун ним муҳофизатгари тахрибкор ҳунарнамоӣ дорад. Фурсат барои Равшан ба атак омади зарба занад ва аммо зарбаи ӯ болотар аз дарвоза аз майдон берун шуд. беҳтарин имконияти голзанӣ барои Ҷозеф. намедонам ба кадом хотиру тӯбро нигоҳ дошт дар назди худ. ин суоле ҳаст беҷавоб. танҳо худи Ҷозеф Акомади бояд ҷавоб бигӯяд. бубинед чӣ гуна фурсат буд. ӯ метавонист зарба занад, аммо ду нафарро фиреб дод ва хост аз болои дарвозабон тӯбро ворди тури дарвозаи Абраҳам Одонкор кунад, аммо тираш хато хурд ва муваффақ шуда натавонист. ҳоло бо тӯб Сонг идомаи ҳамлаи Кӯктошро мебинем. пас ба Кваси ҳамлаи дастаи Кӯктошро мебинем. Сулаймон Собиров, Холматов ва бозигузори футболбозони Кӯктош бенатиҷа. дар дақиқаи аввал аллакай футболбозони Кӯктош ду-се имконият ба миён оварданд, ташаббус нишон доданд, аммо муваффақ шуда натавонистанд. ҳоло Насков инҷо рақобат кард бо Сонг ва довар ишора мекунад ки муқобили дифоъгари Равшан қоидаи бозӣ вайрон шудааст. Офори Қиёмиддинов дар маркази майдон. Офори Холмурод Назаров. вохиан ҳам голи ғалабовари Холмурод Назаров дар бозии гузаштаи дастаи Равшан дар муқобили клуби маркази вардиш Артиш боис ба он шуд ки ӯ тибқи фарзияи шабакаи вардиш беҳтарин бозингари давр эълон шавад. ман нақши капитани даста дар мавсими имсола дар муваффақиятҳои ин тим хеле ва хеле зиёд ҳам ҳастанд. вале Равшан гоҳ-гоҳ бозиҳои бисёр аҷоибу ғароиб нишон медиҳад, махсусан бохт аз тими Хатлон ва натиҷаҳояш дар бозиҳои дигар ки ҳатман онҷо барои ғалаба талош мекунад, ҳатто дар майдони худ, вале муваффақ намешавад. бояд гуфт ки Хатлон ягона дастае аст ки Равшанро ҳам дар сафар шикаст дод, ҳам дар майдони худ. яъне ҳарифи нобоби дастаи Равшан имсол маҳз тими Хатлон будааст. Абраҳам Одонкор, Алишер Шукуров, партобиу ба канори рост ба Азизбек Султонов ва тӯбро аз майдон зада берун мекунад Шаҳриёри Иноятулло. 10 дақиқа аз оғози дидори дастаҳои Кӯктош ва Равшан сипарӣ мешавад. бози бисёр кушод аз сӯи бозингарони ҳарду даста. Шаҳриёри Иноятулло бисёр тӯбрабои хубам буд, аммо пас ба Муҳаммад Шариф Саидхоҷа шояд он қадар мувофиқ набуд ки Муҳаммад Шариф Саидхоҷа натавонист хубтар ба тӯб расад. Холматов вале муваффақ намешавад. Сулаймон Собиров бисёр хуб бозӣ кард барои фишор овардан. ҳоло партоб аз аут аз сӯи ин футболбоз Сонг. Кваси дар марказ бубинед чӣ гуна бозингари рақами 6 дастаи Кӯктош хуб ҳунарнамоӣ мекунад. Муҳиддин Одилов идомаи ҳамлаи дастаи Кӯктош. Партоби Ғиёсов ба ҷаримагоҳ, вале партоби Сорбонро футболбозони хатти дифои дастаи Равшан бартараф карданд. боз мавҷи дигари ҳамла аз сӯи футболбозони Кӯктош оғоз мешавад. фурсат барои бозингарони дастаи Кӯктош. партоб аммо бенатиҷа. беҳтарин имконият барои шогирдони Аҳлиддин Турдиев. мавқеияти бисёр хуб барои Азизбек Султонов ва метавонист зарба занад аз ҳамин мавқеи майдон. бозингари рақами 9 дастаи мизбон. Офори Шукуров пас ба канори чап. ҳоло биёд ба ҳамлаи ин даста таваҷҷӯҳ мекунем. Офори тӯбро берун кард. Сорбон Ғиёсов Муҳаммад Камол ирсоли тӯб ба Сулаймон Собиров ва аз ҳамин мавқеъ тӯб рост ба дарвозабон ирсол карда мешавад. имсол дарвозабонҳои легионер дар чемпионати Тоҷикистон хеле зиёд ҳастанд, аз ҷумла дар айти дастаи Кӯктош Абраҳам Одонкор ки бозиҳое мешавад ки воқеан ҳамон бисёр олӣ ҳунарнамоӣ мекунад, вале чанд бозӣ аст ки худро хуб нишон дода наметавонад. яъне устувор нест ин дарвозабон, ҳарчанд мо бозиҳои хуби ӯро борҳо дидаем.
Гритсенко هم همچنین دروازه‌بان خوب است، اما در مقابل دستای خطلون شما دیدید که چگونه با خطاهای خیلی کلان راه داد. ولی در روشن من فکر می‌کنم دروازه‌بان خوب هم است. این در جام آفریقا باید خوبتر بازی کند. حالا ادامه حمله کوکتاش، فرصت هست برای آنها. پرتاب نوبتی ازبک سلطانов، ضربه جانبی دروازه و یوگنی گریتسенکو با مشکلی ضربه رو برمیگرداند و اولین ضربه کنجی برای بازیگران دستای کوکتاش حالا به دست میآید. بیننده عزیز ببینید چگونه موقعیت بود. کواسی با اون قامتی که دارد ضربه رو اجرا کرد، اما ضربه از سوی دروازه‌بان برطرف کرده شد. خولماتوف و این دفعه ضربه کنجی نیست. توپ از لونجیسونگ از میدان بیرون شد. بازی دیگر پگاه برگزار میشوند. بیننده عزیز در همین میدان روز شنبه دیداری دسته‌های فیضکند و حاصلات برپا خواهد شد. در میدان خود کلوب مرکزی ورزش ارتش با اسخاطه رقابت میکند و خطلون باشد در میدان خود رگر تداز را قبول خواهد کرد. بازی های اخیر پیش از رفتن به مرحله سوم و حالا امکانیت بود برای روشن، ولی از این حالت برآمدند بازیگران تیم کوکتاش. айдан окрам در مرکز میدان. ناسکوف و باز هم ناسکوف زود پس دادن نمیتواند و هم دسته هایش بسیار دشوار است، چون که فشار از کنار چپی حمله دسته کوکتاش خیلی زیاد انجام داده شده است. افوری پرتابی خیلی هم بلند از جانب بختیار خورشید بود. فوتبالبازان روشن باید حمله خود را انجام دهند. محمد شریف سیدخوجا، ایدان اوکران، ناسکوف، ریسالی توپ کنار، جوزف اکومادی بسیار خوب با توپ مناسبت میکند این فوتبالباز و میتواند خطر و خطر زیاد را هم به میان آورد. محمد کمال پرسینگ از جانب فوتبالبازان دسته روشن، پرتاب جانب دروازه، اما ابراهام اودونکور توپ را داشته گرفت. پرتاب خیلی بلند، نظارف و کارت زرد با خولماتوف. این اولین کارت زرد در بازی امروزه نشان داده می شود و بازیگر رقم 10 دسته کوکتاش حالا برگه زرد نشان میدهد نصرالله کبیرов برای این عمل کردش. بیدبار دیگر میبینیم بوتو بود محمد ناسکوف و برای خلال رسوندن با بازیگری دسته روشن او را از پای افتانید. صابر خولماتوف، ناسکوف و صابر خولماتوف یک مدت در حیاتی دسته خطلون با هم بازی میکردند. یک نکته دیگر رو باید خاطررسان کرد بیننده عزیز که برای محمد شریف سیدخوجا این بازی بسیار اهمیت کلان دارد. سابق بازیگری دسته کوکتاش است، او زاده نوحه رودکی میباشد و فکر میکنم بازی بسیار مهم برای محمد شریف است این رقابت. حالا با تو است بازیگر رقم 60 دسته روشن شهریار نعمت‌الله، ایدان اوکران، گزارشی او از کواسی ولی تا انجام موفق شده نتوانست. اکنون شکوروف پرتاب به سونگ، حالا ادامه حمله دسته کوکتاش رو میبینیم. پرتاب سونگ ولی با علیشیر شکوروف نمیرسد. محمد شریف سیدخوجا رقیبان دسته روشن در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا هم معلوم نشده است و اولهای هفته آینده حریفان دسته روشن معلوم خواهد شد. یادآور میشم که دسته دیگری ما خوجند روز 22 آگوست در مرحله مقدماتی و راحت به بازی‌های گروهی با دسته مرگ ترکمنستان وارد رقابت می‌شود.
парто ба сонг, вале футболбозони равшан иҷоза намедиҳанд ба бозигарони тими Кӯктош. Евгений Гриценко, Холмурод Назаров. чаҳор дастаи панҷгонаи аввал аллакай муайян шуданд. Истиқлол, Кӯктош, Равшан. имконияти бисёр хуб, аммо офсайд будааст. хуб, Истиқлол, Кӯктош, Равшан дар сегонаи аввал қарор доранд ва дастаи чоруме ки ҳоло дар ин панҷгона қарор гирифтааст, ин низ хата мебошад, яъне мавқеи худро устувор нигоҳ дошт ва танҳо барои Файзканд ҳоло мақоми панҷум норӯшан боқӣ мемонад. Паго Файзканд бо тими ҳосилот дар ҳамин майдон бозӣ хоҳад кард. Як имтиёзи лозим аст барои Файзканд ки дар панҷгонаи ҷадвали чемпионат қарор гирад. идомаи ҳамлаи Кӯктош, Азизбек Султонов ва барои дастаи Кӯктош Азизбек Султонов зарбаи кунҷи дуюм меорад. инак маротибаи дуюм мешавад ки соҳибони майдон вазъияти стандартӣ кор мекунанд ва бисёр имконияти хуб аст барои онҳо. ҳоло биёед мебинем Муҳиддин Одилов дар назди туп. партоби хеле баланди ӯ. ягон нафар ба туп нарасид ва ҳамин тавр аут ба фоидаи меҳмонон аст. ва ин бозӣ то як андоза барои Кӯктош бозии интиқомситонӣ ҳам ҳаст, чунки онҳо дар ду бозии гузаштаи мавсими имсола дар доираи чемпионат ва ҷоми Тоҷикистон дар сафар бо ҳисоби 3-1 мағлуб шуданд ва дар майдони худ бо ҳисоби 3-0. барои ҳамин фикр мекунам ангезаи хеле баланд доранд шогирдони Аҳлиддин Турдиев. Ҷозеф туб аз майдон берун мешавад, аут ба фоидаи бозигарони Равшан ва зарбаи ҷаримавӣ дар муқобили Муҳаммад Шариф Саидхоҷа қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. ва беҳтарин фурсат барои сурхпӯшони дастаи Равшан ва мавқеъияти бисёр мувофиқ аст барои бозингари рақами 60 ки партоби худро анҷом диҳад. Акомади ҳам дар назди туб аст. ҳоло биёед мебинем чаҳор бозингари Равшан дар дохили ҷаримагоҳ, ду нафар берун аз ҷаримагоҳ қарор доранд. партоби Муҳаммад Шариф бисёр мувофиқ, аммо бозингари дастаи Кӯктош пештастӣ кард Сормон Ғиёсов ва ин вазъиятро рафт намуд. беҳтарин фурсат буд барои бозингарони дастаи Равшан. партоб ба канори чап Холматов ва туб аз майдон берун мешавад. ҳоло аут ба фоидаи футболбозони дастаи Кӯктош аст. бозӣ баробарро мо ҳоло мушоҳида карда истодаем бинандаи азиз. Лонжисонг Кваси фурсат барои ӯ, чаро зарба назад сари вақт. бисёр нофаҳмо аст. бисёр имконияти хуб барои футболбозони дастаи Кӯктош. Насков Гриценко. як одати хуби Гриценко дар он аст бинандаи азиз ки ӯ бо ҳар дуи пой як хел партоб анҷом медиҳад. дар дарвозабон ин бисёр муҳим аст, зеро ҳолатҳое мешаванд ки пасҳо хеле зуд дар фишор анҷом мешаванд, дарвозабон баъд аз ин ҳолат барояд. ва Евгений Гриценко бисёр маҳорати баланд ҳам дорад ки ин гуна вазъиятҳоро рафт карда метавонад. тӯбрабои бозингарони дастаи Кӯктош. Одилов, Сормон Ғиёсов, партоби диагонал ба канори чап Сулаймон Собиров, Алишер Шукуров ва бисёр гузариши хуби бозингари рақами 8 дастаи Кӯктош ва метавонад ҳамларо хубтар анҷом диҳад ва зарбаи ҷаримавӣ 100%. инҷо
зарбаи ҷаримавӣ ба фикрам дақиқу дуруст дода шуд ба фоидаи дастаи Коктош. Алишер Шукуров бисёр хуб бозӣ кард. Бубинед чӣ гуна ҳаракатҳои ин бозингарро охир Алишер Шукуров агар ҳамин гуна формаи варзишии худро нигоҳ дорад, ӯ метавонад яке аз беҳтарини муҳофизатгарон ҳам дар чемпионати мамлакат шавад. бисёр маҳорати хуби ӯ ҳоло боис ба он мешавад ки футболбозони мизбон як зарбаи ҷаримавӣ ба даст дорад. худи бозингар рақами 8-ум зарбаро иҷро мекунад. ду нафар девори дифоӣ сохтанд. Алишер Шукуров вале зарбаи ӯ хато меравад. болотар аз дарвозаи дастаи Равшани Кулоб. дақиқаи 24-уми бозӣ ҳисоб ҳоло ҳам кушода нашудааст. имкониятҳо барои ҳар ду даста қариб ки баробар ва андаке аз рӯи фурсатҳои голзании футболбозони Коктош шояд бартарӣ ҳам дошта бошад. Муҳиддин Одилов партов ба канори рости майдон. Гритсенко Абраҳам Одонкор ҳоло иҷоза намедиҳад. Коктош имсол дар майдони худ ҳарчанд дар бозиҳои оғози мавсим ба бохт рӯбарӯ мешуд, ҳамеша муқобили дил хоҳариз натиҷаи хуб ҳам дорад. Холматов партоби хеле ҳам баланд ва бисёр хавфнок барои дарвозабони дастаи Равшан. ин партоби Собир Холматов хеле ногувор буд барои Евгений Гритсенко. биёд лаҳзаи такрорро мебинем. ва аслан шояд зарбаро ё партобро ҷониби дарвоза иҷро кардани набуд. як имконияти мувофиқ барои ҳамлагарон ба миён овард, вале ногаҳон туп рост ҷониби дарвоза рафт ва дар ин лаҳза хавфу хатар барои Евгений Гритсенко ба миён омад. Муҳаммад Камол Айдан Окрам пасиё ба Ҷозеф Акомади, вале Муҳаммад Камол тупро аз майдон зада берун мекунад ва аввалин зарбаи кунҷӣ барои футболбозони дастаи Равшан дар дақиқаи 26-уми рақобат ба даст меояд. ҳоло худи Ҷозеф Акомади зарбаи кунҷиро ба бозӣ медорад. дар дохили ҷаримагоҳ аллакай 5 нафар ҳастанд ва онҳо мунтазири ирсоли туби ҳамдастаи худ мебошад. мавқеат ҳоло меҷӯяд Ҷозеф Акомади. партоби Ҷозеф ва инҷо довар чӣ ишора мекунад? асари нав бидуни садои штаки довар инҷо зарба иҷро шуд. ин хотир асари нав зарбаи кунҷӣ ирсол мешавад ҷониби дарвозаи дастаи Коктош. партоби навбатӣ ба тарзи дигар иҷро мешавад ва туб аз паҳлӯи дарвоза расиду берун гардида аз ҷаримагоҳ. бисёр мавқеати хуб буд барои футболбозони дастаи Равшан. хеле фурсати муносиб. биёед лаҳзаи такрорро мебинем. зарба бисёр хуб иҷро гардида аз сӯи ҳамлагари дастаи Равшан ва бубинед ки чӣ гуна фурсати 100% голзанӣ барои Эммануэл Муваненго ба миён омад. хеле имконияти хуб. хеле имконияти хуб. ҳоло мас Эммануэл Муваненго ҳамон нафаре ки зарбаро иҷро кард каме осеб гирифтааст. таби дастаи Равшан ба ӯ кӯмак мекунад.
بازی من فکر میکنم باز هم دقیقه به دقیقه جذابیت بیشتر کسب خواهد کرد. حکومت بسیار خف و خطر رو برای حمایتگران به میان آورده است. اینجا علیشیر شکورف رو مربیان دسته کوکتوش به نزد خود میخوانند و به او مشورت میدهند زود که باید چیکار کنند. اینجا مربی دسته کوکتوش علی جان توردینظرов چیزی به او اشاره کرد که باید در مرکز چیکار رو انجام دهد. فکر کنم باید اجازه داده نشود به محافظتگران دسته روشن که حمله را آغاز کنند. پرتاب خیلی بلند کواسیم مویدین ودیلов ادامه حمله کوکتوش مسرور قیومیدینов شهری ریناتولون غیر از اون که امیرجان سفرов در حالت دسته روشن نیست. باز یک حمله‌گری دیگر این عبدالفتاح خدایدادزاده بنابر سبب کارت‌های سرخش در بازی امروز اشتراک ندارد. این بازی آخری اون است. اکنون در بازی آینده او به میدان خواهد آمد. بازی آینده دسته روشن فکر می‌کنم در دایره دور چهارک نهایی جام تاجیکستان است. خالمراد نظرов ولی تو با این خال معطوف الان ادامه حمله دسته کوکتوش رو می‌بینیم. فرصت برای بازیگران میزبان سانگ پرتابی و مویدین ودیلов اما خوبتر به توپ رسیدن نتوانست. ایدان اوکران محمد شریف سیدخوجا ناسکов پرتابی و بام وننگو و حالا بسیار موقعیت خوب هم گرفت حمله‌گری دسته روشن اما توپ را خوبتر اداره کرده نتوانست. سلمان یاسف مویدین ودیلов بازی ادامه دارد. حالا محمد شریف سیدخوجا مسرور قیومیدینов سیدخوجا و ضربه کریموی و فایده دسته روشن داده می شود برای اینکه محمد شریف سیدخوجا را از پای زده افتونید. بازیگری دسته کوکتوش عزیزبek سلطانов خب بالا ضربه کریموی بیننده عزیز بیاید متوجه میشویم با این ضربه. محمد شریف سیدخوجا ضربه میزنه. اصلا اون ضربه ها رو از این موقع مستقیما جانب دروازه اجرا کرده بود در بازی های گذشته. حالا چی؟ پرتاب میکنه جانب دروازه دسته کوکتوش ولی فوتبال‌بازان دسته میزبان توانستند توپ رو بیرون کنند. ادامه حمله دسته روشن ایدان اوکران ضربه میزند ولی ضربه رو ابراهام ودونکور داشته گرفت. شاید اونقدر خطرناک نبود برای دروازه‌بانی دسته کوکتوش. ساموئل اوفوری مسعود قیومیدینov محمد شریف سیدخوجا خالمراد نظرов акумади و بسیار بازیگزاری خوبی فوتبال‌بازان روشن ولی ایدان اوکران خوبتر توپ رو نگاه داشته نتوانست. و اینجا نافهمی فوتبال‌بازان کوکتوش برای ادامه دادن حمله. محمد شریف سیدخوجا
Сонг метавонам бозигарони Коктош ҳамларо идома диҳанд, аммо фикр мекунам аз ҳама варианти душвортар барои Сонг маҳз пас додан ба ҳамлагари марказӣ буд. имконияти дигар ҳам вуҷуд дошт ва инҷо бубинед тезтар ба хулосаи аниқ наомадани бозигарони даста ҳар ду даста боис бар он мешавад ки ҳамла қатъ шавад. Кваси Холматов вале Гритсенко зуд тӯбро дошта мегирад. хуб бинандаи азиз, як чиз дигарро бояд хотиррасон мекунем, аз коргардон хоҳиш мекунем ки Тоҳир Муъминовро ҳам барои мо ва шумо нишон диҳад, чунки ин бозӣ барои ӯ аҳамияти хеле калон дорад, зеро соли гузашта маҳз ҳамин мураббӣ буд ки дастаи Коктош ҳам дар финали ҷоми Тоҷикистон бозӣ кард, яъне Тоҳир Муъминов, ҳам даста аз Лигаи Якум ба Лигаи Олӣ роҳхат гирифт. яъне ин бозӣ барои Тоҳир Муъминов ҳам аҳамияти калон дорад ва ӯ дар Коктош ҳам як сол сарбаландона фаъолият кард ва фаъолияти бисёр хуб ҳам дошт. Тоҳир Муъминов дастаро то ба финал баровард ва онҷо албатта дар финал дар муқобили Истиқлол Коктош бисёр бозии арзанда нишон дода буд ва то як андоза бозии бисёр баҳснок буд онҷо муқобили дастаи Истиқлол. То як андоза Коктош ҳам арзанда буд ки барандаи ҷоми Тоҷикистон шуда буд, зеро онҷо Тоҳир Муъминов бисёр дастаро хуб омода карда буд ва имсол бошад Тоҳир Муъминов ба сифати сармураббӣ дастаи Равшан аст ҳоло ва баробари ӯ даста ҳоло дар чемпионат хуб баромад карда истодааст. мо бовар дорем ки дар ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё ҳам Равшан дар марҳилаи гурӯҳӣ сарбаландона бозӣ мекунад. медонед бинандаи азиз, чанд соли охир дастаҳои мо дар ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё мутаассифона натиҷаҳои баланд нишон дода наметавонанд ва ин боис шуда истодааст ки мо имтиёзҳоямон дар феҳристи клубҳои футболи Осиё камтар шавад. масалан бо як даста намешавад ҳамеша натиҷаҳои баландтар ба даст овард. бояд дастаҳои дигар ҳам ҳаракат кунанд, ҳадақал то ба марҳилаи плейофф раванд, то имтиёзҳои мо дар мусобиқаҳои сатҳи Осиё дар сатҳи бошгоҳӣ бештар шавад. партоби Холматов ту берун карда шуд. лобос ҳам Собир Холматов пас ба Кваси, ирсоли ту ба Аҳтам Холбоев, капитани даста. Ғиёсов вау ба Нафис Сойбони майдон ва сол ҳам ҳамин аст. бинандаи азиз ки имсол роҳхати мусобиқаҳои сатҳи Осиёро кадом даста ба даст меорад? соли оянда, яъне дар мавсими 2024-25 мутаассифона дастаҳои мо дигар дар Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё бозӣ намекунанд. дастаҳои мо танҳо дар ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё бозӣ мекунанд ва албатта ду даста ва боз як мусобиқаи дигар ҳам таҳризӣ шуда истодааст дар Осиё. бинандаи азиз, ин монанд аст ба ҳамон Лигаи Конференсияи Аврупо ва ин ном дорад ҷоми даъвати Конфедератсияи футболи Осиё ки қаблан агар хотиратон бошад тимҳои мунтахаб бозӣ мекарданд ва то солҳои 2010-11 ин мусобиқа вуҷуд дошт зери нуфузи Африка. ва аммо ин мусобиқа ҳоло дар Осиё байни бошгоҳҳо мешавад ки аз рӯи рейтинг метавонанд ба ин мусобиқа роҳхат гиранд. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Равшан, Эммануэл Мваненга, партоби ӯ ба бисёр имконияти хуб барои Ҷозеф Акомади, аммо ту ворид тури дарвоза намешавад. беҳтарин фурсатро футболбозони Равшан аз даст доданд дар дақиқаи 37-уми рақобат. бор дигар мебинем. бале, беҳтарин имконият буд. агар андаке ба ту мерасид, шояд барои дарвозабони Коктош фурсат пайдо намешуд. ва дар Осиё албатта мусобиқаи Лигаи Қаҳрамонҳо мусобиқаи дуюмдараҷа мешавад. як мусобиқаи дигар, ин агар хато накунам шояд Суперлига шавад ки дар он 24 дастаи беҳтарин бозӣ мекунанд, он дастае ки бештар маблағҳои зиёд доранд, буҷети хеле хуб доранд ва баъдан ҷоми Лигаи Қаҳрамонҳо мешавад ки ин ҳамон сатҳи ҷоми Африкаро хоҳад гирифт ва баъдан ҷоми даъвати Конфедератсияи футболи Осиё ки гуфтем мисли Лигаи Конференсия хоҳад буд, дар солҳои наздик дар Осиё роҳандозӣ хоҳад шуд. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Равшан, партоб ба Ваненга ва довар ишора мекард ки ӯ дар офсайд буд
و ما لحظه تکرار حالا از کارگردان خواهش میکنیم که در همین حالت برای ما شما نشان بدهند که واقعا هم اینجا واننگا در افساید بود یا نه. از این زاویه دیدن نمیشود 100% که اینجا افساید بود یا نه. ازبک سلطانوف ضربه کنجی برای دسته کوکتوش. من فکر میکنم برای با تنفس رفتن و باز برای مرحله دومی سوم چمپیونات آماده شدن دسته ها شاید نتیجه مساوی برای دسته کوکتوش قانع کننده باشد. اونها میتوانند در زینه دوم قرار بگیرند و شاید برای روشن نه. بازیگزاری میکنه فوتبالبازان کوکتوش و بسیار هنرنمایی زیبا، اما ضربه نهایی خوب نشد و اکنون ضربه راست از جانب شکوروف و در زمان توپ را داشته میگیرد. دیدید که چگونه خولماتوف بسیار عالی هنرنمایی کرد برای فریب دادن بازیگران دسته روشن. حالا ادامه حمله دسته روشن رو میبینیم. پس با امانوئل واننگا، محمد شریف سعید خوجا فرصت برای اجرا کردن ضربه وجود دارد. ضربه او و دروازه‌بان ابراهام دونکور ضربه محمد شریف سعید خوجا رو برمیگرداند. مسعود قیومیدینов ناسکوف پرتابی او با امانوئل واننگا. محمد کمال دفاعگری دسته کوکتوش پیشدستی کرد و این وضعیت رو رفت. حالا قیومیدینov قاعده بازی رو ویران میکنند. شهریار یونایتد اندکی آسیب گرفته است و این ضربه محمد شریف سعید خوجا بود. بیننده عزیز با پای چپ ضربه زد و در زمان کوکتوش اون رو برگردانید. زیاد از 5 دقیقه دیگر باقی مانده است و حالا معلوم میشود که شهریار یونایتد آسیب شاید جدی گرفته است. این همون حمله روشن بود که یک بار و از پای افتید. به نظرم برخورد با فوتبالباز دسته کوکتوش علیشیر شکوروف داشت. اگر این فرصت رو کارگردان برای ما نشان بدهد بسیار عالی می شود که در حمله روشن مقابل شهریار یونایتد قاعده بازی ویران شده بود یا نه. دقیقه 40 بازی است بیننده عزیز. و باز یک نکته دیگر بیننده عزیز، امروز دو فوتبالباز سابق تیم ملی، دو بازیگری در گذشته بسیار هم مقتدر، حالا با حیث سرمربی هر دو دسته فعالیت دارند. طاهر مومینوف و اهلدین توردیف که یکی همچون نیمه‌فیزدگر و کاپیتان تیم ملی بود، دیگری همچون دفاعگر تیم منتخب یعنی اهلدین توردیف. اینها در گذشته واقعا هم از زمره فوتبالبازان ممتاز فوتبال کشورمان بودند. حالا متاسفانه مثل اونها بازیگران در چمپیونات ما خیلی کم نظیر هستند. مسعود قیومیدینov خولموراد نظارов اوفори پاس با کنور ایدان اوکران باز هم ادامه حمله دسته روشن. حالا محمد شریف سعید خوجا یک ارسال نوبتی شهریار یونایتد بود که توپ رو خیلی بلند پرتاب کرد و جریمه‌گوی دسته کوکتوش خولماتوف و توپ رو فوتبالبازان دسته روشن گرفتند. دوباره حمله خود رو انجام میدهند. ناسکوف مسعود قیومیدینov ولی توپ رو از دست میدهد نیمه‌فیزدگری دسته روشن و اینجا کورتیزار و بازیگری دسته روشن نشان داده می شود برای از پیراهنش داشتن 100% و داور می توانست بازی را ادامه دهد. بعداً کورتیزار نشان میدهد چون که توپ در پای بازیگری دسته کوکتوش بود. و
و اینجا زود سون کم ضربه جریمه‌ای رو با بازی در آورده است. ببینید ولی دوباره اونجا کارت زرد نشون نداده بود. اینجا اهلی توردی فالو اعتراض میکنند با دوبار نصرالله کبیرов. یعنی چرا حمله ادامه داده نشد؟ یعنی این داشتن پیراهن او میتوانست حمله رو ادامه دهد و شاید خود نصرالله کبیرов هم اشاره میکنند با مربیان که دقیقاً اینجا امکان بود شاید. و ضربه جریمه‌ای با فایده فوتبالبازان کوکتوش. حالا پرتابی کاپیتانی دسته احتم خولگویف رو میبینیم. ارسال توپ کواسی. یک پرتابی بلندی و با جریمه گفت ضربه هم زده می شود اما بالاتر از دروازه دسته روشن. یک دقیقه دیگر تا پایان نیمه اولی بازی باقی مانده است. اوت با فایده فوتبالبازان روشن. محمد نسکوف شکوروف سونگ. حالا حمله دسته کوکتوش ادامه میکند. کواسی میتواند با او کمک رساند. پس با کناری راست بسیار عمالی سوربان غیاسов ازبек سلطانов و توپ را با زودی محمد شریف سعیدخوجا. حمله دسته کوکتوش هم قطع شد. حالا دوباره 2 دقیقه اضافه میکند و پایان نیمه اولی بازی بین دسته های کوکتوش و روشن. البته بازی دستا در قسم اول بد نبود. برخورد رقابت برای به دست آوردن توپ، هجوم های پوزیشنی خیلی زیاد بودند از سوی هر دو دسته و لحظه های گلزنی خوب استفاده نشدند از جانب هم میزبانان و هم مهمانان. حالا ضربه جریمه‌ای با فایده بازیگران دسته کوکتوش. محمد کمال با کواسی پاس داد اما پاسی ناانیق. بیننده عزیز، بازی دوره 18 با 3 رقابت جنبست می شود روز شنبه و روز یکشنبه من در چمپیونات تاجیکستان بازی نیست و جام بین‌المللی کافا میانی بازیگران 15 ساله شروع می شود. تمام رقابت‌ها در حضور برگزار می شوند و این خاطر من فکر می‌کنم حالا بازی‌های چمپیونات هم روز شنبه به پایان می‌رسند و اکنون تقویم رقابت‌های مرحله سوم چمپیونات حالا معلوم نیست. در این دوره باز جام تاجیکستان برگزار خواهد شد، مخصوصاً بازی‌های دوره 4 یک نهایی مسابقه. جا افساید بود جوزف کومات. خب 2 دقیقه اضافه کرده داور نصرالله کبیرов حالا به انجام رسید و فکر میکنم بعد از ضربه ابراهام ادونکار صدای که داور هم بلند می شود.
бале ҳамин тавр ҳам ба анҷом мерасад. вақт бинандаи азиз ҳисоб кушода нашудааст 0-0 қисми аввали бозӣ байни дастаҳои Коктош ва Равшан ҳоло ба анҷом мерасад. дастаҳо ба танаффус мераванд ва баъд аз 15 дақиқа ҳатман бармегардем ба қисми дуюми рақобат. бо мо бошед. бинандаи азиз бармегардем ба қисми дуюми бозӣ байни дастаҳои Коктош ва Равшан. бозӣ даври 8-уми чемпионати Тоҷикистон аст ки ҳамин ҳоло дар варзишгоҳи ноҳияи рӯдаки ҷараён дорад. ҳисоб баъд аз қисми аввали бозӣ 0-0 аст бинандаи азиз ва мо шумо воқеан ҳам дар нимаи аввал як бозӣ хеле хуб ҷолиб бо иштироки ин дастаҳо тамошо кардем ва умедвор мешавем ки бозӣ дар қисми дуюм боз хубтару беҳтар мешавад. бардоштҳои хубе интизор ҳастем аз рақобати имрӯзаи дастаҳо ва умедвор мешавем ки дастаҳо як бозии воқеан ҳам ҷолиб ва диққат ҷалб кунандаро барои мо шумо манзур намоянд. аслан дар чемпионати Тоҷикистон бинандаи азиз дастаҳо як ҳамдаи дастаи Коктошро мебинем кваси дар марказ. дар чемпионати Тоҷикистон дастаҳо бештар талош мекунанд ки дар майдони худ натиҷаҳои хуб нишон диданд. аз ҷумла худи дастаи Коктош ҳам ҳамин гуна аст. имсол бисёр натиҷаҳои хуб ҳам дорад дастаи мазкур ва ҳоло мебинем ки дар муқобили дастаи Равшан чӣ гуна натиҷа нишон медиҳанд. хуб дар қисми дуюм тағйирот нест дар ҳайати дастаҳои мазкур. биёед таваҷҷӯҳ мекунем бори дигар ба ҳайати дастаҳо. ҳоло як имконият ҳаст барои дастаи Равшан. зарба зада мешавад аммо туп аз баҳлои дарвоза берун мегардад. ин Эммануэл Ваненго буд. хуб биёед сараввал ба ҳайати дастаи меҳмон таваҷҷӯҳ мекунем. Равшан дарвозабон Евгений Гриценко аст, дифоъгарони марказӣ Холмурод Назаров ва ҳамчунин Самуэл Офори. аз канори чап бахтовари Хуршед ва аз канори рост Муҳаммад Насков. дар марказ Масрур Қиёмиддинов, Айдан Окран ва ҳамчунин Муҳаммад Шариф Саидхоҷа. аз канорҳо Ҷозеф Акомади аз тарафи рост ва Шаҳрёр Аятулло аз тарафи чап. дар хати ҳамла Эммануэл Ваненго. сармураббии даста Тоҳир Муъминов. корти зард ба Алишер Шукуров нишон дода мешавад барои вайрон кардани қоидаи бозии муқобили Шаҳрёри Иноятулло. ҳоло биёед мебинем ки чӣ гуна ба Алишер Шукуров довар корти зард нишон дод барои ҳамин амалкарде ки ҳоло мебинем бинандаи азиз. анбӯи зиёди мухлисонро дар ин майдон дидан мумкин аст ва ман болотар дар мавриди ҳайати дастаҳо гуфтам. ҳайати дастаи махсусан Равшани Кулов ва ҳоло фурсат дорем бинандаи азиз ки ҳайати дастаи
کوکتوشро барои шумо муаррифӣ намоем. خب ҳайти дастаи куктош дар бозии имрӯза чунин аст. дар қисми дуюм Абраҳам Одонкор дар дарвоза аст, дар хати ҳимояи марказ Аҳтам Хонбоев капитани даста ва ҳамчунин Муҳаммад Камол. дар канорҳо аз канори рост Сорбон Ғиёсов, аз канори чапи майдон Сулаймон Собиров, дар маркази майдон Муҳиддин Одилов, Алишер Шукуров, Жулиус Кваси. аз канорҳо Азизбек Султонов аз рост ва аз чап Собирҷон Холматов. дар хати ҳамла Лонҷи Сундая Сонг ҳунарнамоӣ мекунад. сармураббии даста Аҳлиддин Турдиев аст. خب همین ҳоло бинандаи азиз аллакай 5 рақам сипарӣ шуда истодааст аз шурӯи рақобати дастаҳо ва имкониятҳо ҳоло нестанд дар қисми дуюми бозӣ, чунки дастаҳо нав рақобатро шурӯъ карданд. ва ёдовар мешавем ки бозии имрӯзаро Насрулло Кабиров, довар рефери фифа аз шаҳри Норак ҳакамӣ карда истодааст. ҳоло Кваси имконият дорад ин бозингар. пас ба канори чап Холматов ирсоли ту ба ҷаримагоҳ ва тӯбро берун мекунад футболбозони дастаи Равшан. Муҳаммад Шариф Саидхоҷа талоши ӯ ва ҳоло Масуд Қиёмиддинов хеле хуб ҳаракат кард. Эммануэл Ваненго, Шаҳриёр Инатулло, Бахтовари Хуршед ва бисёр паси хатарнок ба Холмурод Назаров иҷро шуд. аслан ин пас бояд анҷом намешуд, чунки дар баробари Холмурод Назаров ҳамлагари дастаи Куктош қарор дошт. Кваси ҳоло капитани дастаи Куктош тӯбро ба Ғиёсов ирсол мекунад. Шукуров бозигузори футболбозони дастаи Куктош бисёр амолӣ аст. партоб ба ҷаримагоҳи дастаи Равшан, вале ҳолати офсайд. ҳамлагар Лонҷи Сонг дар офсайд қарор гирифт ва ба ин хотир муваффақ нашуд. ва мо бинандаи азиз ишора кардем болотар дар қисми аввали рақобат ки соли оянда дар Осиё мусобиқаи дигар баргузор мешавад. аз ҷумла кумитаи иҷроияи конфедератсияи футболи Осиё тасмим гирифтанд ва қарор ҳам қабул карданд ки соли оянда 24 даста дар яъне элитаи баландтарин лигаи қаҳрамонҳои Осиё бозӣ хоҳанд кард. баъдан ҷоми Африка аз байн меравад ва номи онро лигаи қаҳрамонҳои Африка хоҳад гирифт ё лигаи чемпионҳои Африка. дар он 32 даста иштирок мекунад ва баъдан мусобиқаи сеюмидраҷаи бошгоҳӣ дар Осиё ҷоми даъвати ё худ Challenge Cup ки қаблан буд миёни мунтахабҳо гуфтем доир мешавад ва дастаҳои боқимондаи Осиё дар он ҳунарнамоӣ хоҳанд кард, яъне клубҳо. ва ин хотир ҳамаи клубҳои футболи Осиёе ки иҷоза дода мешаванд, яъне саҳмияҳоро ба даст меоваранд, онҳо ҳуқуқи иштирок карданро дар мусобиқаҳои сатҳи бошгоҳии Осиё пайдо мекунанд. бисёре аз дастаҳо акнун маълум нест барои кишварҳо чанд саҳмия дода мешавад. ҳоло ман фикр мекунам баъд аз анҷоми шояд имсол саҳмияҳо муайян карда шавад. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Равшан. Шаҳриёри Иноятулло бо тӯб, Муҳаммад Шариф Саидхоҷа, пас боз ба Шаҳриёри Иноятулло, бозгашт, паси бисёр хуб ба Муҳаммад Шариф Саидхоҷа. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан, Масуд Қиёмиддинов, Муҳаммад Шариф Саидхоҷа, вале касе нест дар ҷаримагоҳ ки ҳаракат кунад ва ин пасро қабул намояд. ва аниқ аст ки дар он шояд миёни 24 даста ки соли оянда дар масъули 2024-25 дастаи мо бояд иштирок кунанд, шояд исми мо нест. онҷо 12 дастаи минтақаи ғарбу шарқ мубориза мебаранд. аз ҷумла чанд соли охир Тоҷикистон дар минтақаи ғарб қарор дорад, онҷое ки Арабистони Саудӣ, Қатар, Аморот, Эрон, Ӯзбекистон, хуб боз дигар кишварҳо ҳастанд, яъне саҳмиёнро тақсим мекунад. агар мо натиҷаи баландтарро боз соҳиб шавем, шояд баргардем ба ин гуна мусобиқа. онҷо яъне нуфузи мусобиқаи аввалин дараҷаи бошгоҳӣ дар Осиё баландтар ҳам аст. خب
حالا قاعده بازی در مرکز میدان از سوی علیشیر شکورов وایران شده است. یعنی بازیگر دسته روشن را از پای افتونید. نیم مفیزتگری دسته کوکتوش. حالا ضربه جریمه‌ای برای فوتبالبازان دسته روشن. فرصت هست برای اجرا کردن ضربه جریمه‌ای. محمد شریف سعید خوجا در نزد توپ. پرتوب خیلی بلندی و با خولمراد نظرов توپ در میدان باقی میماند. مسعود قیومیدینов айдан окран бозигзори бисёр хуби футболбозони дастаи равшан. зарбаи ҷозеф ва абраҳам одонкор. инҷо бо зарбаи дигар аз ҷониби муҳаммад шариф саидхоҷа ва беҳтарин имконияти голзанӣ ҳоло аз байн меравад. беҳтарин фурсат буд барои футболбозони равшан. ду дафъа акомади ва муҳаммад шариф саидхоҷа метавонистанд дарвозаи дастаи куктошро рахна кунанд дар дақиқаи 55 дидор. Насков. Алишер Шукуров тӯбро мегирад. Лонжи Сонг. Азбек Султонов озод аст. Аммо паси хатарнок дод. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Куктош буд ва зарбаи ҷаримавӣ. хуб инҷо бозингар иваз мешавад дар ҳайати дастаи равшан. вале биёд мо лаҳзае ки имконият буд барои футболбозони Куктош онро мутаваҷҷеҳ мешавем. чӣ гуна имконият бозигузори хеле зебо аз сӯи футболбозони равшан. акомади зарба зад, абраҳам баргардонид, баъдан муҳаммад шариф саидхоҷа, вале он ҷо ҳам дарвозабон хуб ҳунарнамоӣ кард. бисёр олӣ бозӣ кард дарвозабони дастаи Куктош. хуб зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи футболбозони дастаи Куктош аст. ин гуна фурсатро дар қисми аввал надоштанд, яъне зарбаи ҷаримавӣ наздиктар ба дарвозаи дастаи равшан буд. ҳоло иҷоза дода мешавад партов ба ҷаримагоҳ, вале хато аз ҷониби Собир Холматов иҷро гардид. Собир Холматов. ҳамлаи навбати дастаи Куктош. Жулиус Кваси. Пасиу ба ҷаримагоҳ. Фурсат барои Куктош. Зарба ва паҳлӯи дарвоза. ё дарвозабон кӯмак кард. Самуэл Офори асабӣ мешавад. бубинед чӣ гуна имконият. Холматов беҳтарин имкониятро барои Лонжи Сонг фароҳам овард, аммо паҳлӯи дарвоза кӯмак кард ба дастаи равшан. хеле имконияти хуб. ҳоло бозингар иваз мешавад дар ҳайати дастаи равшани Кулоб. хуб Тоҳир Малодустов бозингари рақами 41 ба майдон мебарад ва ба ҷои Шаҳриёр Иноятулло бозингари рақами 27 ворди майдон мешавад. таъхироти нахустин дар бозии имрӯза. Тоҳир Малодустов ҳоло акнун ба канори рост мегузарад ва Ҷозеф Акомади ба канори чап. ва дар нақши ним муҳофизатгар Тоҳир Маладустов бозӣ хоҳад кард. партоби баланди Евгений Гриценко. идомаи ҳамлаи дастаи равшан. Ҷозеф Акомади. ҳоло имконият ҳаст барои дастаи равшан.
фурсат пас ба Муҳаммадшариф Саидхоҷа зарбаи ӯ ва чӣ гуна дарвозабон! воқеан ҳам дарвозабони Кӯктош имрӯз ҳамин ҳоло яке аз бозингароне аст ки бисёр хуб ҳунарнамоӣ карда шудааст. бубинед чӣ гуна зарбаи Муҳаммадшариф Саидхоҷаро бармегардонад. Абраҳаму Дункор хеле олӣ бозӣ мекунад ин дарвозабон. ҳоло зарбаи кунҷии навбатӣ барои футболбозони дастаи Равшан. Муҳаммадшариф Саидхоҷа зарбаи кунҷиро аз канори чап ба бозӣ медарорад. партоби Муҳаммадшариф ба ҷаримагоҳ. имконияти идома додани ҳамла буд, аммо Алишер Шукуров тӯбро гирифт ва зуд ҳамлаи дастаи Кӯктошро оғоз кард. Айдан Окрам, Муҳаммадшариф Саидхоҷа ва инҷо бархурди ду бозингар дар канори майдон. ҳам бозингари дастаи Кӯктош ва ҳам бозингари дастаи Равшан бо ҳам бархурданд. зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи дастаи Равшан дода мешавад. ҳоло бе таваҷҷӯҳ мекунем лаҳзаи такрорро. бале инҷо воқеан ҳам бозингари Кӯктош бисёр дағал бозӣ кард. бинандаи азиз, хеле дағал. Сорбон Ғиёсов дар муқобили Муҳаммадшариф Саидхоҷа бозӣ кард, чунки тӯбро аллакай аз ӯ гузаронид нимуҳофизатгари дастаи Равшан. бозӣ дар қисми дуюм боз ҳам ҷолибтар шуда истодааст. ҳоло зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи меҳмонон. Муҳаммадшариф Саидхоҷа ин зарбаро иҷро хоҳад кард. тои муҳим интизор аст ки чӣ гуна фурсатҳо бояд истифода шаванд. ҳоло Муҳаммадшариф Саидхоҷа партоб мекунад ба ҷаримагоҳи дастаи Кӯктош, вале тӯб аз майдон берун карда мешавад. дақиқаи 61 бозӣ. бинандаи азиз, аут аст ба фоидаи футболбозони дастаи Равшан. тӯб дар ҷаримагоҳ. Холмурод Назаров зарба мезанад. фурсати бисёр хуб буд барои бозингарони дастаи Равшан. боз як имконияти дигар аст, аммо Абраҳаму Дункор муваффақ мешавад барои гирифтани тӯб. ирсоли тӯб ба канори чап. Ҷозеф Акумади. бахтовари Хуршед. имконият барои идома додани ҳамла ҳаст, вале футболбозони Кӯктош зуд тӯбро берун карданд. Муҳиддин Одилов мубориза мебарад ва аут ба нафи меҳмонон. Азбек Султонов хеле хуб тӯбро нигоҳ медорад дар ихтиёри футболбозони дастаи Кӯктош. ҳоло имконият ҳаст барои дастаи Равшан ки боз ҳам ҳамларо анҷом диҳанд. Тоҳир Маладустов
партоби ба ҷаримагоҳи дастаи Куктош. Боз ҳам берун карда шуд ту. ҳамлаи дастаи Куктошро мебинем. Акумади. Аут ба нафи дастаи Куктош. фурсат ҳаст барои дастаи Куктош, вале Гритсенко бубинед чӣ гуна моҳирона хуб бозӣ мекунад. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Равшанро мебинем. Акумади. Туп ҳоло дар майдон аст. Ахтам Холбоев, Азизбек Султонов. Гузариши Азизбек Султонов муваффақ мешавад барои идома додани ҳамлаи дастаи Куктош. Партоби ба канори чап, вале Насков инҷо имконият намедиҳад ба бозингарони Куктош. мавҷи дигари ҳамларо ҳоло футболбозони дастаи Равшан аз маркази майдон оғоз мекунанд. Алишер Шукуров, Азизбек Султонов. Шукуров озод аст. Пасиё ба канори рост. Муҳиддин Одилов ва зарбаи кунҷӣ ба фоидаи соҳибони майдон. хуб, ман дар қисми аввали бозӣ гуфтам бинандаи азиз ки дар асл дастаи панҷум муайян нест, аммо муайян шуд ин Фаизканд аст. бинандаи азиз, дирӯз ҳам Хуҷанд ба дастбохташ фурсатро барои ин даста дод. яъне Фаизканд акнун дар панҷумонаи аввали чемпионат қарор дорад. яъне акнун ҷараёни рақобатҳои Лигаи Олӣ танҳо барои мақому мартаба хоҳад буд ва махсусан барои боқӣ мондан дар Лигаи Олӣ. бубинед дар панҷгонаи дуюм киё ҳастанд? Хуҷанд, клуби маркази вардиш Артиш, Хатлон, ҳосилот ва Регарта даст 5 даста. аз миёни ин 5 даста дутои он дар анҷоми мавсими имсола тарки рақобатҳои Лигаи Олӣ хоҳанд кард ва соли оянда дар Лигаи якум баромад мекунанд. Айдан Окран бисёр олӣ бозӣ мекунад. Масуд Қиёмиддинов, партоби ба канори чап ҷониби Акумади буд, вале Сорбон Ғиёсов тӯбро аз ҷаримагоҳ ва аз майдон зада берун кард. Акумади, Бахтовари Хуршед, вале ба ӯ иҷоза дода намешавад. Сулаймон Собиров, Алишер Шукуров, Муҳаммад Камол, Ахтам Холбоев, партоби баланди капитани дастаи Куктош ба Муҳиддин Одилов. Туп аз майдон берун мешавад. ҷо ба довари канор ҳам футболбозон каме халал ворид карданд. қариб буд ӯро аз пой афтонанд. Эммануэл Ваненга, имконият ҳаст барои дастаи Равшан, вале Ваненго чӣ кор мекунад? имкони пас додан буд ва Ҷозеф ҳам метавонист ҳамларо анҷом диҳад, аммо муваффақ нагардид. Муҳиддин Одилов, Азизбек Султонов,
алишер шукуров кваси ва паси аз дифогали дастаи равшан нагузашт. Сорбон Ғиёсов партоби бисёр ҳам дақиқ ба Холматов. Сулаймон Собиров ирсоли ту ба ҷаримагоҳи дастаи Равшан. Акумади чикор мекунад дар ин лаҳзаҳои бисёр ҳам муҳим барои дасташ. Муҳиддин Одиловоло ҳамлаи дастаи Коктошро идома хоҳад дод. Офсайд мегӯяд довар. Бола бозигар дар ҳайати дастаи Коктош иваз мешавад. Худоидод Узоқов соати рақами 60 ба майдон меояд. Худоидод Узоқов ҳоло киро иваз мекунад? Собир Холматовро бозигар рақами 10ро иваз мекунад. тағйироти нахустин дар ҳайати дастаи Коктош. Худоидод Узоқов бозингари бисёр хуб аст, вале бештар аз курсии эҳтиётӣ ба майдон баромада истодааст, чунки бозингар андаке ҷароҳат ҳам дорад. Барои ҳамин ҳам боло метавонад боз баъди аз курсии эҳтиётӣ ба майдон омаданаш ҳам кӯмак намояд ба дастаи Коктош. 20 дақиқа дар пеш вақт дорад ӯ худро намоиш диҳад барои мухлисони дастаи Коктош. ҳоло дар ҳайати дастаи Равшан як бозингари дигар омодагӣ мегирад барои ба майдон омадан. Ин ҳам легионери даста аст, Эммануэл Мабоах, нимуҳофизатгар. Эммануэл Мваненга фурсат буд барои бозингарони дастаи Равшан ва як партоби дигар ба ҷаримагоҳи дастаи Коктош. ту берун карда шуд. Вақтовари Хуршед. Ҷозеф Акумади ҳаракат мекунад ин бозингар, вале дар офсайд қарор дошт. Ва маҳз ҳоло Ҷозеф Акумади иваз мешавад. Бозингари рақами 21. Бозингари рақами 21 дастаи Равшан тарки майдон мекунад ва ба ҷои бозингари рақами 6 Эммануэл Мабоах ба майдон меояд. ин тағйироти дуюм дар ҳайати дастаи Равшан аст. Акумади бисёр хуб бозӣ кард, фурсатҳои хеле зиёди голзанӣ дошт дар қисми аввали бозӣ махсусан. алишер Шукуров. ҳоло муқобили алишер Шукуров Айдан Окрам хато содир мекунад. бале бисёр хатои дағал аз ҷониби нимуҳофизатгари дастаи Равшан. ва мураббиёни дастаи Коктош ҳам даъво мекунанд ба довар ки чаро ба бозингари дастаи Равшан огоҳӣ дода нашуд. хеле партоби баланд. Айдан Окрам. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан. мавқеат ҳаст барои футболбозони сурхпӯш. ҳоло паси бисёр ҳам хуб. имконият барои Тоҳир Маладустов ва гол. Ва гол. ҳисоб 1-0 дақиқаи 73-ими рақобат. Тоҳир Маладустов бозингаре ки аз курсии эҳтиётӣ ба майдон омад, ҳоло ба задани гол даст меёбад. ва ин тағйироти сармураббии дастаи Равшан кор дод. бинандаи азиз, дақиқаи 73-ими бозӣ Тоҳир Маладустов муваффақ мешавад ба задани гол. ва бисёр
فرصت خوب رو ما از طاهر ملادوستوف استفاده کرد. به توجه میکنیم لحظه تکرار و ضربه خیلی هم زیبا. ببینید حتی امکانی پستی هم بود اما ضربه زد از همین موقع که برای دروازه‌بان خیلی دشوار بود. حساب 1-0 مهمانان به پیش برآمدند. حمله دسته کوکتاش ادامه میکنند. فرصت بود که بازیگران میزبان یک حمله خود را انجام دهند. حمله نوبتی کوکتاش خدایداد زاقاف اوت به نفع دسته میزبان. محمد کمال محمد شریف بسیار خوب برای برگرداندن حمله حریف مبارزه برد و اکنون من فکر میکنم تلاش بازیگران کوکتاش بیشتر میشود برای انجام دادن حمله ها. حالا طاهر مومینوف و طاهر ملادوستوف اشاره میکنند که همچون محافظتگر بیشتر بازی کند و اشاره هم میکند که شاید کمی به قفو فریاد زمانی حمله دسته کوکتاش در صف دفاعگران صدای مخلصان دسته روشن خیلی و خیلی زیاد می شود. اونها اکنون از این گل زده طاهر ملادوستوف خوشحالی میکنند و اندکی مخلصان کوکتاش خاموشند. سوربون غیاسف علیشر شکورف ادامه حمله دسته کوکتاش. ازبک سلطانوف فرصت هست برای دسته میزبان. محیدین عادیلوف ارسال توپ و ضربه کنجی برای دسته کوکتاش. حالا ما از محیدین عادیلوف ضربه کنجی رو اجرا می نماید. بسیاری بازیگران کوکتاش در جریمه‌گاه دسته روشن هستند. فرصت بسیار خوب بود برای آنها اما به نتیجه. شکورف مقابل او قاعده بازی ویران کرده می شود. امانوئل مباح حالا این بازیگر به میدان آمد و همچنین محافظتگر هنرنمایی کرده شده است. محمد شریف سیدخواجه به موقع پیشینه خود برگشت. حالا فرصت برای دسته روشن اما پسی محمد شریف سیدخواجه را امانوئل وننگو خوب درک نکرد. بهترین موقعیت برای فوتبالبازان روشن بود. بختیاری خورشید خیلی خوب بازی میکنن وننگو. حالا محمد شریف سیدخواجه میتواند حمله را ادامه دهد. پس نداد و گزارش بسیار هم زیبایی و فرصت برای فوتبالبازان روشن و باز هم امکانیت ضربه و گل و ببینید چگونه گل زیبا با اشتراک محمد شریف سیدخواجه. واقعا هم ببینید که چگونه بازیگر رقم 63 دسته روشن عالی بازی میکنند. واقعا همین بازی بهترین محمد شریف سیدخواجه بود. در دو عمل کرد بازیگران کوکتاش را به طرف خود کشید، فریب داد، امکان پستی بود ولی برای خود موفق کرد ضربه را و همین در موفق شد. اکنون بیاید لحظه تکرار رو میبینیم. زیباترین امکانیتی که محمد شریف سیدخواجه برای دسته روشن به میان آورد اون رو تماشا میکنیم. دروازه‌بان ابراهام ادونکار هیچ کاری کرده نتوانست. توپ را گرفت
یک نفر رو فریب داد، نفری دوم رو فریب داد، باز دو نفری دیگر رو در پس گذاشت و ضربه زد. بسیار عالی بود، بسیار ضربه عالی و همینطور حساب 2-0 بازیگران روشن موفق میشوند. خیلی ضربه خوب، فریبای عالی از جانب محمد شریف سعید خوجا. دقیقه 79 بازی است. زیاد از 11 دقیقه دیگر تا پایان این رقابت باقی ماند. فوتبالبازان مهمان پیش صف هستند با حساب 2-0. احتم خلبایف امکانیت برای دسته کوکتاش، فرصت بس برای آنها و پنالتی به دروازه دسته روشن داده می شود. ضربه 11 متر دقیقه 80 بازی است. کورتی زرد با ناسکوف شاید برای دعوایش بود داور. اکنون یک لحظه تکرار رو میبینیم. منتظر هستیم و بیاید میبینیم. پرتاب سلیمان صابیرов گزارش خوبی کواسی اینجا راستش بود. دیلخور راستشه که در داخل جریمه گل میشود. بیننده عزیز این میتواند بر پنالتی آورده رساند. شاید محمد ناسکوف همون توازن سرعت خود را نگاه داشته نتوانست که با بازیگری دسته کوکتاش خلل وارد کرد. حالا ضربه پنالتی را اجرا میکنند. بهترین نشانزن دسته کوکتاش در موسم امسال عزیزبک سلطانوف حساسیت را میتواند حالا در بازی امروزه نگاه دارد. شاید از گریتسنکو باوری مخلصان دسته روشن زیادتر باشد که صدای بلند میکنند. عزیزبک سلطانوف را حالا منتظریم که چگونه ضربه خود را اجرا میکنند. دقیقه 81 بازی صدای اشتکی داور. ضربه عزیزبک سلطانوف با یوگنی گریتسنکو برمیگرداند ضربه حملهگری دسته کوکتاش را. باز هم حمله فوتبالبازان میزبان ولی به نتیجه. و اینجا ضربه جریمه‌ای بله با دست بازیگری دسته روشن یعنی بازی کرد. مسعود قیومیدینوف تو با دستی او زد. اینجا یگان شک و شبهه نیست. و ضربه جریمه‌ای پنالتی رو برگردانید یوگنی گریتسنکو. ببینید چگونه عمل کرد از جانب دروازه‌بان دسته روشن. بعد از حساب 2-0 آنها میتوانستند حساسیت رو نگاه دارند و موفق شوند. اما رقصای یوگنی گریتسنکو رو ببینید چگونه زیبا و خودی هم خوشحال است از این چیز. خب ضربه جریمه‌ای و خدایداد اوزاقوف در نزد توپ دقیقه 82 بازی. من گفته بودم که قسم دیوم میتواند بازی زیباتر باشد. 2 گل، 1 ضربه پنالتی که اجرا نشد و حالا ضربه جریمه‌ای برای بازیگران دسته کوکتاش. صدای اشتکی داور را منتظر هستیم. خدایداد اوزاقوف ضربه او و باز هم دروازه‌بان دسته روشن خیلی عالی بازی میکند در برگرداندن ضربه خدایداد اوزاقوف. خیلی عالی او توانست موفق شود. حالا ضربه کنجی باشد که فوتبالبازان کوکتاش الکی به بازی در آورده شد. سالبان غیاسوف اوت به نفع میزبانان. اوزاقوف پرتابی با جریمه گاه تو از جانب ساموئل فوری بیرون کرده می شود. ایدان اوکران اینجا آفساید بود اگر خطا نکنم. بله آفساید است. آفساید بود اینجا در حمله دسته روشن. علیشیر شکروف پس نوانقیو
خورشید و توپ را از میدان صدا بیرون میکنند. این از همه واریانت خوبتر است زمانی که فشار بازیگران دسته کوکتوش خیلی و خیلی زیاد میباشد. کواسی سلیمان صابیرов ادامه حمله فوتبالبازان کوکتوش خالمراد نظرов کاپیتان دسته روشن این وضعیت رو رفع میکند. باز یک پرتاب دیگر تو بیرون کرده شد. فوتبالبازان دسته روشن میتوانند حمله خود را انجام دهند. بختاور خورشید پرتاب بسیار خوب و اگر به تو مسعود قیام‌الدینوف رسد اما نرسید. پنج دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. ادامه حمله دسته کوکتوش سونگ ولی با او اجازه ندادند که وارد جریمه‌گاه شود و حمله را آغاز کند. حالا تغییرات نیست نه در حیطی دسته میزبان نه در حیطی دسته مهمان. شکورов کواسی سلیمان صابیرов مویدین عادلov ادامه حمله از سوی فوتبالبازان دسته کوکتوش ازاقов سونگ حمله از کنار چپ ادامه میکنند اما پس چندان درست داده نشد ولی به هر صورت توپ رو برمیگرداند بازیگر کوکتوش. پرتاب جریمه‌گاه فرصت برای آنها ازبک سلطانov بود. حالا ضربه زده میشود و دروازه‌بان یevgeniy گریتسنکو باز هم توانست این ضربه رو برگرداند. بیایید ببینیم چگونه پرتاب زیبا ازبک سلطانov امکانی پستی هم بود ولی ضربه زد سلطانov و توپ از میدان بیرون شد با یک سیوی دروازه‌بانی دسته روشن. سه دقیقه دیگر باقی مانده است. اینجا توپ اگر خطا نکنم با دست بازیگر روشن رسید ولی ما منتظر میشویم که حمله کی به پایان میرسد و با دست دادن امکانیت میتوانیم لحظه تکرار رو تماشا کنیم. ضربه کنجی باز هم ضربه کنجی به فایده فوتبالبازان میزبان. خب بیاید ببینیم اینجا توپ به دست محمد جان نسکوف رسید ولی اگر خطا نکنم شاید توپ دستش در قفا بود یعنی در بدن چسبیده بود. به این خاطر داور به این لحظه متوجه نگردید. حالا یک پرتاب دیگر و گریتسنکو توپ را داشته میگیرد. 2 دقیقه دیگر باقی مانده است بیننده عزیز تا انجام وقت اساسی بازی. بله اینجا دست قفا شد یعنی نمیخواست بازیگر دسته روشن در این لحظه
با دست بازی کند. بختیار خورشید مسعود قیومیدینов پاسیو با امانوئل مواننگا و آفساید بود است اینجا. ازبек سултонов یک دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مونده است. اینجا واقعا هم آفساید بود است. حالا تکرار نشون میده که حمله‌گری دسته روشن در حالت آفساید قرار داشت. Kvasib Sultonov Tohir Maladustov Boaq Baxtavari Xurshid Mamad Sharif Saidxo'ja واقعا هم توپ رو رسونید تا لحظه آخری. مسعود قیومیدینov پرتوب بلندی و با توهیر مالادوستوف امکاناتی نوبتی برای توهیر ضربه و دروازه‌بان ابراهام ودونکور برمیگرداند. ببینید چگونه موقعیت برای توهیر مالادوستوف بود. امید توانست حالا دوبل کند در دقیقه 90 بازی، اما دروازه‌بانی دسته کوکتاش خیلی عالی بازی کرد. خب حالا 4 دقیقه اضافه کرده می شود با وقت اساسی رقابت. اینجا توهیر مالادوستوف در حالت آفساید قرار گرفت. خب بیننده عزیز، دقیقه اساسی هم به پایان رسید و دقیقه اضافه‌ای جریان داره. شاید شما در اصل گمان کنید که بهترین بازیگر این واخوری کی است. من ببینید حساب را اولش توهیر مالادوستوف شد و در قسم دوم به میدان اومد. محمد شریف سیدخواجه گل دوم رو زد. اگر حالا بیشتر توجه کرده باشد به جریان بازی، حجم زیادی کارها و همچنین گل، من فکر می‌کنم در حیات دسته روشن میتواند محمد شریف سیدخواجه بهترین بازیگر باشد در بازی امروز. اصلا بهترین بازیگر رو از دسته غلیب انتخاب میکنند و البته دروازه‌بان هم خوب است. یک ضربه پنالتی رو برگردونید، ولی اون سیفایی که دروازه‌بان کوکتاش داشت دروازه‌بان روشن اونقدر نداشت. تنها در دقیقه اخیر یک دو سیف خوب هم کرد. یعنی وضعیت‌های گلزنی فوتبالبازان دسته روشن هم زیادتر بود که دروازه‌بان کوکتاش بسیار خوب هنرنمایی کرد. یوسف و فرصت برای دسته کوکتاش، ولی تو بیرون کرده می شود از جریمه گاه. ضربه جریمه‌ای با نفع دسته روشن. خب دو بازیگر عوض می شود در حیات دسته روشن. حالا بازیگر رقم 60 به میدان می آید. این نفر محمد توشف تحت رقم 60 به میدان می براید و او کیلو عوض می کند. خب بازیگری رقم 30 امانوئل مواننگو، بازیگری که سیو گرفت، و محمد توشف با جای با میدان میآید و بازیگر رقم 7 هم حالا وارد میدان میشود. امیرجان فرخزاد و امیرجان فرخزاد با جای فکر میکنم محمد شریف سیدخواجه شد. بله، با جای محمد شریف سیدخواجه بازیگر رقم 63 با میدان میبرد. دو تغییرات پای هم در حیات دسته روشن. در عموم این تغییرات چهارم در حیات دسته روشن است. 4 تغییرات در حیات دسته انجام داده شد. خب 1 دقیقه دیگر باقی مونده است بیننده عزیز تا پایان بازی دسته ها و شاید دوباره باز 1 دقیقه دیگر هم دیاد، چون که
футболбозони равшан замони иваз шудан қариб 1 дақиқаро дар ихтиёри худ нигоҳ доштанд, яъне 1 дақиқаро кашол доданд, 1 дақиқаро истифода бурданд. тӯбрабои бозингарони равшан Маладустов, Айдан Окран гузариши ӯ, вале дар муқобили нафари дуюм муваффақ шуда натавонист. пас ба марказ Ахтам Холбоев, Азбек Султонов, бахтовари Хуршед бисёр хуб бозӣ мекунад. ҳоло Амирҷони Фаррухзод, ҳамлаи дастаи Равшан ва Муҳаммад Тошев натавонист ин пасро хуб қабул кунад ва ҳамларо анҷом диҳад. Самуэл Офори дақиқаи 5 иловагӣ ҷараён дорад. Масуд Қиёмиддинов, Алишер Шукуров, Жулиус Кваси, партови ба канори майдон ноаниқ, Айдан Окран, Масуд Қиёмиддинов, Амирҷони Фаррухзод ва тӯбро нигоҳ медорад. бозингар рақами 7 дастаи Равшан дар ихтиёри худ. тӯб дар майдон аст ва Амирҷони Фаррухзод ҳамоло мубориза бурда истодааст. инҷо зуд тӯбро гирифтанд бозингарони Куктош. Одилов ва садои иштаки довар аз анҷоми рақобати дастаҳои Куктош ва Равшан ки бозии дастаҳо дар даври 15-уми чемпионати Тоҷикистон, 8-уми чемпионати Тоҷикистон баргузор шуд ба поён мерасад. Равшан дар сафар бо ҳисоби 2-0 бо голҳои Тоҳир Маладустов ва Муҳаммадшариф Саидхоҷа ғалаба ба даст меоварад ва ҳамин тавр бо 31 имтиёз ба зинаи дуюми ҷадвал мебарояд Равшан ва ин бозии сеюм аст ки дар мавсими имсола Куктошро футболбозони Равшан шикаст медиҳанд. қаблан бо ҳисоби 3-0 дар ҳамин майдон, инак бо ҳисоби 2-0 ва дар даври аввали чемпионати Тоҷикистон дар оғози мавсим бо ҳисоби 3-1 дар майдони худ мағлуб карда буданд. ва Равшан акнун мақоми дастаи Куктошро ишғол мекунад, яъне зинаи дуюмро ҳоло ишғол мекунад то бозиҳои охири мавсими имсолаи чемпионати Тоҷикистон. ва бинандаи азиз, ҳоло манзури мо ба шумо гулчини беҳтарин имкониятҳои голзанӣ дар бозии имрӯза аст ва биёед якҷо тамошо мекунем ки чӣ гуна фурсатҳо дар бозии имрӯза барои мо ба шумо аст. фикр мекунам имкониятҳо хеле ва хеле зиёд буданд барои ҳар ду даста, аз ҷумла барои бозингарони дастаи Равшан дар оғози рақобат ки онҳо метавонистанд имконияти хуб ба миён оварда гол зананд. Ҷозеф Акумади яке аз онҳо буд ки муваффақ шуда натавонист ва баъдан худи бозингарони Куктош ҳам имкониятҳои хеле зиёд доштанд. Жулиус Кваси метавонист як имконияти хубро ба миён оварад ва боз имконият дигар баъд аз фурсате ки Собирҷон Холматов ба миён овард, зарбаи Алишер Шукуров, вале дарвозабон онро баргардонида тавонист ва дар қисми дуюм бозингарони дастаи Равшан метавонистанд тавассути Ҷозеф Акумади ки беҳтарин имкониятҳоро ба миён оварда буд муваффақ шаванд. баъдан Муҳаммадшариф Саидхоҷа вале муваффақ шуда натавонистанд. ҳар ду зарбаро ҳам дарвозабон баргардонид. баъдан худи бозингарони дастаи Куктош ҳам имкониятҳои хеле ва хеле зиёдо ба миён оварданд ва онҳо муваффақ шуда натавонистанд. ду голи задаи бозингарони дастаи Равшан ғалабаро таъмин кард. яке аз голҳо ба Тоҳир Маладустов тааллуқ дорад. ҳисобро боз кард дар қисми дуюми бозӣ. бисёр зарбаи хуб иҷро кард Тоҳир Маладустов ба болои дарвоза ва баъдан голи дуюм ба Муҳаммадшариф Саидхоҷа тааллуқ дорад ки ӯ дар як ҳолат хеле хуб бозӣ кард. футболбозони ҳарифро фиреб дод ва зарбаро ба дани дарвоза равон карда ҳисобро 2-0 намуд ва бо ҳамин дастаи Равшан ғалабаро ба даст овард. як фурсат барои футболбозони Куктош буд ки он албатта зарбаи пеналти буд ва он зарбаро албатта дарвозабони дастаи Равшан Евгений Гриценко баргардонид. биёед мутаваҷҷеҳ бошем ба ҳамин фурсат. Муҳаммад Насков қоидаи бозиро вайрон кард ва довар зарбаи пеналти таъин намуд ва зарбаро Евгений Гриценко баргардонида тавонист.
бинандаи азиз, ин буд лаҳзаҳои беҳтарин дар бозии имрӯза, дар бозии дастаи Коктош ва Равшан ки бо ҳисоби 2-0 ва фоидаи Равшан ҷамъбаст шуд. Бобо Холмуродзода ва ҷамъи ҳамкоронам будам ки ин гузоришро барои шумо таҳия кардем. То гузоришҳои навбатӣ сеҳатманду пирӯз бошед. Хайр.